ci ne do hare zair wana dine do hare zala bai dum go do hare tul follo e kayir go gidir labora ngai no rika gidi ne o Nigeria labora e ka adin follo ka no mir marbu dum follo ka no go kulu ni kulu mater sanni dum mo do ko se kalbe akan da irgo irgo ba mu tabbati ir kaga garne wo Nigeria labora wani kadi abu dauka ifo gici wadi inga gici ba kullum mutum ya fo babu fo irka ga gar kun ko ne an gona kan yan kullum muradu kan adi tare adi tara mo kan de lakkar kanai dum ga mar kuda funai labo kan tawara idan mo wadi no irko ceji bar kullu mahaboy dinga wani cena bar kullu mahaboy dinga wani asulo bar kullu mahaboy wani da mai zutara mukan ma ga da charma ko kan nan wani sakafiri ina firin ko labu yan rakai yan to labu wai cin di iddu kara Nigeria go to wani kan da inna fere mo banda ido go char banda Nigeria bore ne labari kan irwon babo daga ci bon kono sarkin zabarma nodin gondona in ko ta ga talfo in mo ne ya ga tin sirga in mutun duka dir wone kum fo to nan di bora kul marganta do kabila ko ne kul marganta wana bon ko ni zarmo wone kan yangono kabila bora da Nigeria labo kul marganta to kan dir no ya irgo bora kul marganta fo wo sabo mo de ber ndi mo kan iri ko labora kairi mo bai dimo a cikin pat alhamdulillah sabo respect